Is mis Blythe ha bhí fiche blin agus a dyslexia agam. Bhí mis diagnosed that bhí mis an SFK agus bhá sin bhí fólaigh agam. Bhí agam inis déobh an duilgheadasan bhí agam le scríbigh, litreigh agus oprascol. Bhí smua sé litreigh agus scríbigh ha in litreigh agamsa duilghead scrissel. Ha mi a curstaken in toirt element cursed. So my house is fine, post-drawing, no text formsa. Ha mi a dòigheas being merich gown, ach, an an dói, ha Karen èibhinn, you know, I embrace it. Ha mi should go for my professional dancer, agus ha mi gyma corstil a dúnú na beachcin agam, agus tíreach smungin rudan each nach stoch that nach bí den just in the Ellis smungin a bhí sin idir ha mi fiche blian agus ha buring mi astra scríbigh lom hain, ha buring mi literature scríbigh lom hain, ha torscol 8 minutes a dúnú post-drawing agus uran ha mi, you know, ha mi gúri fáin thursach mi gain ach Hai dydaf a chyn ha mi dúrach a gúri sialting dòighean ha mi comasach agus hai gymryd dydaf nid a ha Hanúrin cultúí le dawn ceart agus féimi mi smún sin jifa dòighean a sun mi dúnú sin. Nam bethe ha connie a dal bhí féim agam a rúbit cuideachd for dunne eile na bhíoh sin in spéalchúin úne agam, pepper úne, in fachglar, grammarly, hai dúch suas bhomsa a bhí misneachil a fáinach ar son an cuideachd sin. Agus han bethe agamsa a dal ann an jifa atchin na chail chostéichte, rí scríbigh agus rutan mar sin séiritin cruachil nó practical ha mi smúnting ha féomhar son lei seo. D Y Y S L E X I A